V spletni trgovinici Klepet ob kavi poglej tudi preverjene izdelke, ki jih priporočajo naši strokovnjaki. Torej so preverjeni, certificirani, tudi divje nabrani in v poplavi vsega jim lahko zares zaupate. Preveri klepetobkavi.si in se prepričaj sam oziroma sama. Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Priznam, moji prijatelji, znanci, kolegi, kolegice so malce starejši, 50 plus lahko rečem. In veste kaj, to so ljudje, od katerih se pravzaprav resnično največ naučim. In velikokrat se zgodi, da slišim zgodbo, kjer je nekdo na jesen svojega življenja to jesen pravzaprav spremenil v pomlad, kjer je začel živeti boljše življenje kot prej, se pomladil in resnično začel živeti z veliko črko Ž. To so ponavadi ljudje, ki so dali veliko čez v svojem življenju, tudi slabega, ni bilo vedno vse poslano z rožicami. In ena izmed teh žensk, ki ima nadvse zanimivo življenjsko zgodbo in je jesen svojega življenja spremenila v pomlad, je tudi gospa Vasiljevka. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, gospa Vasiljevka. Hvala vam, da ste znova prišli. Vi ste en tak krasen primer ženske, ki je svojo jesen življenja spremenila v pomlad. Hvala vam. Lahko bi vam rekli tudi čarovnica. Hvala i na tome. Čarobnica, no. Zdaj, ženske ponavadi, ki so vas mogoče poznale pred desetletji, pa vas srečajo tudi danes, rečejo, kak ti je pa to ratalo? Kako je pa to uspelo pravzaprav? Uopće ne znam kak. Naprosto to je moj kontinuitet. Svako životno doba sam uzela takvo kakvo je. I u njemu plivala ko riba u vodi. Dakle, i proljeće mog života, i ljeto, i jesen, vjerojatno i zima, bit će u kontinuitetu. Zapravo, ako se čovjek posloži i uzme razmišljati da je svako doba životno normalno, jer život teče, onda je normalno i da bude jesen života, a ako si ju možemo uljepšati, da pače. Eto, to je bila nekakva filozofija moja. S čim ste si vi ulepšali to jesenjo, spremenili v pomlad? Velikokrat ženske, se mi zdi, tako v zgodovini gledano, je ženska, ki je prišla v menopauzo in ki je izgubila menstruacijo, je to moč, to energijo, ki jo ni več zgubljala na mesečni ravni, pravzaprav namenila za zdravljenje drugim, je postala ali šamanka ali zdravilka, je postala modrejša, je postala močnejša. Danes v sodobnem svetu pa ženske postanejo tečne. Veliko je teh primerov. Kaj je tukaj, kje gre narobe? Pa ovako, moj interes za biljke, za pomaganje ljudima je bio zapravo usađen u mene izgleda od uvijek. Ali nisam imala vremena. Ja sam bila radna žena, imala sam familiju i doma sam radila i naprosto nisam imala vremena još odvojiti za ono što volim. Polako sam nešto tak radila, ulje gospine trave i tako, ali kad sam došla u mirovinu, onda je 8 sati dnevno bilo moje, jer više nisam išla svaki dan na posao. I onda sam se krenula zanimati prvo za aromaterapiju. Dakle, bilje i pretvoreno u eterična ulja, znači koncentrirano bilje, pretvoreno u macerate, znači iscrpljeno sve ono što je dobro u njima u nekakvo bazno ulje i kako sad pomagati u smislu nekih melema,
ili balzama, kako ih zovemo. Znači, ako nekog boli koljeno, ako ga boli zglob, onda je najbolje uzeti gavez, pa u taj gavez još staviti gospinu travu, pa malo stolisnika, malo lovora, birana eterična ulja i dobijete izvrsno pomagalo za vaše zglobove. Na primjer, za kožu nema bolje od smilja. Smilje fantastično uravnotežuje sebum, a osim toga djeluje i protiv bora. Ono je za hematome, za kapilare i za vene jako dobro. Dakle, univerzalno jedno ulje koje treba koristiti svakodnevno. Se pravi, so bile rastline, zelišča pravzaprav tista, ki so vam pomagala, da ste ohranili to voljo do življenja, to iskro v sebi in da ste pravzaprav nadgradila vse to. Naravno, ja sam dijete prirode i od uvijek se išlo na livade, u šume, igralo se tamo, gledalo se biljke, slušalo se ptice. Dakle, priroda je nešto što je u meni, nešto s čim sam ja saživljena. Dakle, moj izbor da krenem u berbu tog bilja, da ga proučavam, da gledam gdje šta može pomoći, je bio potpuno prirodan. Očito sam ja to imala u sebi. Dakle, nije to bio neki izbor što je meni netko sugerirao, nametnuo ili sam negdje nešto čitala, nego naprosto to je bio poriv. Poriv koji je onda se izbacio van. Kaj bi svetovali ženskam po 50, lahko tudi kasneje, ki so izgubile nekako voljo do življenja ali pa nek smisel življenja, nek pomen? Kaj bi jim svetovali? Tudi zdravje ponavadi take izgubijo, to je dejstvo. Naravno. Okrenite se sebi, slušajte se, gledajte šta vas čini sretnima. Jer ono što smatramo srećom nije izvan nas, to je unutra, to je unutar nas. Jer recimo vi možete od ranog jutra sebe odrediti. Hoćete li danas biti sretni ili nećete biti sretni? Hoće li vam današnji dan biti lijep ili vam neće biti lijep? Torej vse izbira? Naravno. Prema tome, naše odluke donosimo sami, a one onda imaju određene rezultate. Mislim da je to smisao na neki način. I prihvaćati život kakav je. Gledajte, u neko životno doba, kad dobro debelo prođeš 50, onda shvatiš ono što si čuo, ono što si pročitao, da je to stvarno istina. A to je da je život lijep. I onda kad nije lijep i kad je lijep, jer se uvijek nešto nauči iz njega. Dakle, iskustva koja su nama onda pozitivna, mi ih prihvaćamo s radošću jer su nam učinila nešto lijepo. A iskustva gdje smo tužni, nesretni, smatramo groznima, a zapravo iz njih samo možemo nešto naučiti. Torej, vse, kar se nam v življenju zgodi, je darilo. Upravo tako. Včasih zavito v čuden celofan, tak trpeč, boleč, ampak vendarle. Je. Glede na to, da se zelo dobro spoznate za zelišči, za rastlinami, da izdelujete različne meleme, ki so res fantastični in naredite to z ljubeznijo. Katere rastline, katera pomagala iz narave bi priporočali ženskam v starejšem obdobju? Ovako, sve ide iznutra. Dakle, kad žena osjeti tjeskobu, kad je početak neke depresije, odmah bi trebala uzeti ulje gospine trave. Oprostite, ne ulje, nego čaj. Čaj. Jer ako to uzme odmah, onda će se te depresije riješiti, recimo, u nekom roku koji nije tako dugačak. Ali ako ostavi da ta depresija traje i traje i traje i onda uzme čaj gospine trave, bit će dugotrajan put, puno dugotrajniji nego da je to uzela odmah na početku. To je što se tiče unutra. Recimo u Americi oni
zamjenjuju Prozac gospinom travom. Jer Wow. hipericin ga iscrpljuju, čak ga i kapsuliraju. Stavljaju kapsule. Međutim, za sve to treba imati znanja. Znanja u smislu da ti ne možeš sam uzeti to. Recimo, ja ne znam da li kod nas prepisuju liječnici gospinu travu za depresije. U Americi prepisuju. Ali se mora znati da onda ne smiješ piti kavu, ne smiješ piti alkohol, jesti suho meso, ne smiješ piti kontraceptivne pilule, antidepresive i tako dalje. Se pravi, je kar malo širša zadeva. Se mi zdi, da nismo podučeni v tem. V Sloveniji šele zdaj recimo se ljudje obračajo k naravnim stvarem, ki jih poznamo tukaj, recimo trpotec, ki ga imamo za plevel, ki je naš slovenski recimo najbolj močan adaptogen, in seveda potem k sibirskim zadevam, kot so eleuterokok, čaga, olje altajske princese recimo, a ne? Da, ulje altajske princeze je Božji dar za žene. Za žene, ja mislim da ne postoji ništa bolje od ulja altajske princeze. Zašto? Zato što ima u sebi 3 osnovna vitamina koja su topljiva u mastima. To je A, D i E, koji blagotvorno djeluje na naše organe, na naše spolne organe, ženske. Dakle, uklanja ciste na jajnicima, uklanja miome, uklanja probleme steriliteta. Vrlo je značajno da se žene mogu prirodnim putem dovesti do stanja da mogu zatrudniti. Čak i žene kojima je rečeno da ne mogu. Ravno včeraj sem slišala tak primer. Pravzaprav je naša kolegica, ki je prejela kar nekaj olj altajske princese zase in za svojo hčerko, enega odstopila prijateljici, ki je imela strašne težave s tem, tudi z umetno oploditvijo, ni šlo čez, po eni sami steklenički je pa vendarle uspelo. Vjerujem. Prav, wow. Ampak tudi kasneje se mi zdi, da ženska, ko izgubi svojo menstruacijo, mora pravzaprav še vedno imeti to povezavo s to ženskostjo svojo. Velikokrat se mi zdi, da jo izgubi, kot tudi estrogen se izgubi in potem postane taka bolj možača, lahko tudi, ne? Još je važniji progesteron kod žene. Recimo, mi imamo na našim prostorima biljku koja se zove konopljika ili fratrov papar. Zašto? Zato što on kod nas kad se uzima, kod žena dovodi do toga da se počne stvarati taj progesteron. Dakle, žena je u menopauzi, ali joj se njen organizam joj stvara progesteron, ona i dalje može imati mjesečnicu i daleko lakše prebrodi doba menopauze. Zašto se zove fratrov papar? Zato što su ga uzimali fratri da im smanji njihove testosterone, jer nije dobro baš da fratar ima testosterona, je bolje da malo ima i progesterona. Veliko žensk tudi, ko pridejo tisti sivi lasje, ko igrajo svojo vlogo, otroci so odrasli, imajo že vnuke in tako naprej, pozabi nase tudi v tem smislu, da ne skrbi več toliko zase, v smislu za svojo kožo, vi imate napeto, sijočo, žarečo, da ne da več toliko nase v smislu nekega samonegovanja. Pa gledajte, sve je zapravo stvar navike i stvar kako si ti to vidi u svojoj porodici, u svojoj obitelji. Ti možeš čitati, danas se sve može pročitati, šta god hoćeš i na internetu i u časopisima, sve možeš pročitati. Ali ako to nemaš u sebi, krenut ćeš pa ćeš malo biti na toj strani, pa ćeš odustati pa ideš u druge vode i tako dalje. Inače, mislim da je jako važno da žena ostane aktivna. Aktivna u smislu da ima interese, da radi ono što ju veseli uz ono što mora. Dakle, radiš nešto što te ispunjava. Jer ispunjena žena je i sretna žena.
Je zdrava žena. I zdrava žena, naravno. Vse se mi zdi, da je povezano. Kar sem sama ugotovila pri svojih rosnih letih, recimo, je to, da nima tukaj veze, kaj ti narediš enkrat na leto, enkrat na 3 leta, ampak tisto, kar delaš vsak dan ali na neki tedenski ravni, dolga življenjska obdobja. Recimo za kožo na obrazu, kar sem si nekako nagruntala, je seveda, da dobro in zdravo jem, ker je povezava s črevesjem, pa s pljuči recimo in hormonskim sistemom, ampak tudi to, da sem tako disciplinirana, da recimo vsak teden na svojo kožo nanesem recimo mumijo, pa tudi vi ste mi dali kremo iz mumije. Je to recimo... To je odlično. To je stvarno odlično. Jer taj mumio ne samo da će vam zategnuti kožu, nego će riješiti i neki kožni probleme. Neki lišaj, neki ekcem, neku buljicu, neku aknu. I zapravo mumio djeluje kao čistač kože. Kao čistač i kao hranitelj. Dakle, i čisti i hrani kožu. Tudi vi, kako pa vi skrbite za svojo kožo? Tudi vi date mumijo kdaj gor? Gledajte ovako, ja radim kreme od mumija, od čage, od živice, od smilja. Stavljam unutra biljke koje su s našeg podneblja. Dakle, ako uzmete hidrolat preslice, obične poljske preslice, on je fantastičan isto tako da se zategne vaša koža. Fantastičan. I onda stavite ovu uljnu fazu, pa stavite hidrolat i onda je to super. Vam pravzaprav, kljub temu, da ste res našli to ljubezen do rastlin in tako naprej, se mi zdi, da vam zelo pomaga to, da imate vendarle to ozadje, to znanje iz kemije pravzaprav, ne? Pa i to pomogne, da, i to pomogne. Htjela sam samo reći vezano na onu rečenicu prije, kad ste me pitali šta uzimam. Ja se sa svim kaj pripremim namažem, znate. Jer prvo na sebi moram isprobati da vidim je li to u redu, je li to djeluje. Tako da se mažem sa svim kaj god napravim. Da. Ja, več kot očitno deluje, ne? Naravno da djeluje. Zdi se mi včasih ženske ogromno denarja zapravijo za kozmetiko. Naravno. In zapravljajo res, mislim, tudi po 100 evrov dajo za kremo za obraz. Na koncu dobijo pa nek izdelek poln konzervansov in poln nekih kao naravnih stvari, ki jih je noter 1% in poln neke kemije, medtem ko bi lahko dosti boljšega, bolj hranljivega dobili praktično iz bilja. Ja. Da. Gledajte, problem je u tome što reklama radi svoje. Žene gledaju televiziju, u pauzi vide, aha, krema ova, krema ona, ova protiv bora, ova za hranjenje, ova ovako. Anti-age. Sve anti-age, to je danas jako, jako popularno anti-age. I to je u redu. Međutim, što ste i sami rekli, pune su konzervansa, aditiva, svega što škodi finalno koži, škodi nama jer kroz kožu to prodire i unutra. Okrenite se žene prirodi. Uberite si po ljetu smilje, a molim vas nemojte ga čupati škaricama, si režite jer su vam dovoljno samo cvjetići. Namočite u maslinovo ulje ili bademovo ulje ili ulje koje već imate, ali molim vas da je hladno prešano ulje to, ne? Ostavite ili na suncu ili u hladu na toplome. 40 dana. Nakon toga procijedite. Ne treba vam ništa drugo nego da mokru kožu stavite to ulje od smilja. I ništa drugo. Jer gledajte, morate kožu namočiti, morate joj dati vlagu. I bilo bi dobro skuhati čaj od preslice, umiti se u tom čaju, ne obrisati lice, nego staviti malo ulja smilja na dlan i staviti na lice. Odlično. Dovoljno, stvarno dovoljno. Najlepša hvala za vse, kar ste posredovali. Hvala vam. Takole, torej, če ste pa vendarle, tako kot jaz, pač nimam tukaj feelinga za pacati te kreme sama doma, ne,
pa vendarle poiščite v svojem okolju, vedno več jih je, torej takšne ljudi, ki to izdelujejo sami, kot naša gospa Vasiljevka, ki tudi to izdeluje in s tem svojo okolico opremi, pa tudi našo ekipo z vsemi temi različnimi melemi, mazili in vse ostalo. Skratka, najdite nekoga, ki to izdeluje sam in verjemite mi, ne samo, da boste prihranili na evrih, prihranili boste tudi svoji koži vseh strupov, ki jih bo moralo telo spraviti ven, kajti narava je tista prava in take kremice se hrani potem v hladilniku. Seveda pa ne pozabite na vse ostala priporočila, ki jih je posredovala gospa Vasiljevka. Hvala lepa. Prekletstva vedno se deduje, ali si ga kupimo ali pa ga podedujemo. Kaj to pomeni, da si ga kupimo? Lahko je tudi zemlja kakšna prekleta. In mi kupimo to zemljišče in s tem zemljiščem smo kupili tudi to prekletstvo, ki je narejeno nad tem zemljiščem. V spletni trgovinici Klepet ob kavi poglej tudi preverjene izdelke, ki jih priporočajo naši strokovnjaki. Torej so preverjeni, certificirani, tudi divje nabrani in v poplavi vsega jim lahko zares zaupate. Preveri klepetobkavi.si in se prepričaj sam oziroma sama.